Halo sahabat Novred, welcome to my channel Novred Official. Video kali ini adalah acara Ramadan Nakli Suci 945. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Selamat datang kami ucapkan kepada taruna-taruni Akademi Angkatan Laut yang pada malam hari ini juga ikut bergabung dengan tamu undangan yang sudah hadir di tempat yang sangat berbahagia ini. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with me. And then she asked me, do you know now? And I said, yes, I've been wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. Every time tell me how much I love you. Selamat ulang tahun Tuan Pangeran. Ternyata hari ini ulang tahun beliau. Tepuk tangan dulu. Nggak ngasih tahu. It's time to go home now, and I've got an empty head. So I give her the cupcake and see how it went. And then I tell her, there's nothing on the line. I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight.
kedua